kiriya narenje kugura agakingirizo. Kingizo ni kuri kuvuga utinya gutyo gute umwana w'abandi ndavyango. Agaki gakinga ibiti mu nda ndo kubwa agakingirizo nyihera isogisi. Isogisi na bene wanyu. Vuga ushaje uvuga vuba nigendere dore ko hari n'abandi bakirashaka kwakira. Karibu kirango jisi. Baby. Yigo nangiye kugura agakingirizo ariko nuko nasanze ari umusore umeze nk'umusazi. No baby ndaje nugira ikibazo ndaje dukuri. Sivyo? Mereza ari amavuta 500, umereze uriya munyu wa desa, umereze n'ikiro cy'umuceri, umereze na kaji, umereze n'ikishina ufite amayinite nayo yana urekane n'ingo ugiye kugura ubukingirizo ese umugore wawe kugura umugore wazi kuje kugura agakingirizo cyangwa kandi ubazi ngo watende agakingirizo kabwe nande ko nanjye kugutuma ngo bankire umunyu wa 200 hata Kona tumbu kama karabia wewe nyamaza sinayingize ngo ndimo satani bakumera ibinyobwa bya neza waruje kugura agakingirizo nese n'ubu umusore hari umugore ufite ngaragukubita waruje kugura agakingirizo bivuge neza ntacyo gutwara hatamuva uyu muntu araje kugura agakingirizo aje kwifasha ni nabyo njya ngira abantu inama urubyiruko niba ugiye gukonyora icyana ura agakingirizo kugira ngo utange indwara zitateganijwe hepatite B harimo uvuze ngo imana ndavuze ngo akiri umunyu wa 200 kandi ndakwereka ko iki cyuma kidakoreshwa gihatibira kijya n'amafiriti gusa cyakoreshwa mu kwicuma ibyo umugore wanjye yankora yamvunagura acutse akandyamika naye ndahita mbikora nk'uko cyo gushyiraho kwereka ko ingurube zizaba gukuru nazo zifite agaciro akiri umunyu munshyira mubwire kandi ateka nazanyama navuze